Igor, po 8 krogih Olimpija zaseda prvo mesto, že dolgo Olimpija ni tako dobro začela prvenstvo. Kaj pomeni to v tem začetku, v tem obdobju sezone? Šta to znači? Sigurno da znači nešto pozitivno za nas, za našu atmosferu, za našu motivaciju i sav taj trud koji smo uložili se isplati i to je dobar pokazatelj za dalje. Domžale potem bi lahko rekli, prihajajo v pravem trenutku, sicer so tudi oni v prejšnji vikend dobro odigrali, visoko zmagali, ampak če Olimpija gleda nase, zaenkrat smo tako videli, je na koncu dobro. Pa da, mislim, to je uglavnom još utjecano što ti radiš i kako ti razmišljaš i tako da uvijek se treba više skonsirati na sebe, ali mislim da Domžale će sad tek pokazati svoju pravu kvalitetu jer su se oslobodili tih obaveza u Europi. To je se sad sigurno malo poremetilo i tako da očekujemo njih da će se vrlo brzo priključiti u borbu za sam vrh. Oni su sad tu gdje jesu, imamo dosta bodova ispred njih, ali smo svjesni da to nije realno, tako da ćemo se maksimalno morati pripremiti da bi izvukli još jedno vrsto. Lahko pričakujemo morda kakšno spremembo v prvi postavi, glede na to, da ste v polčasu v Krškem naredili nekaj sprememb in je to zares funkcioniralo dobro? Pa da, sasvim sigurno da je to nešto o čemu treba ozbiljno razmisliti, vidjeti, jer u odnosu na prvo vrijeme drugo je bilo jako dobro, tako da se može očekivati eventualno da nešto od toga i pokušamo. Novih poškodovanih igralcev v tem trenutku ni? Ne, svi su manje više. Igor, hvala lepo, srečno. Hvala.